Sive saseMatsanjeni sesibonge uhulumende weNgwenyama ngekubakhela umgwaqo. Umhlonishwa Bomba Mamba lilunga lasePhalamende laseMatsanjeni South uthi basive bajabulile kakhulu njengoba intuthuko iyabonakala kuleya nkundla. Umhlonishwa uphinze wabonga nangesikhwama se-RDF naso lesifake kakhulu isandla ekuthuthukiseni isive saseMatsanjeni. Ngaqala ngekudumisa kakhulu uhulumende wembube esigabeni sokuthi lapha enkundleni uhulumende unike ikhwama ukuthi sive sithuthuke ngaso lesikhwama letikhwama empeleni kunabo RDF kunabo Nhlanyelo Fund kunetikhwama te-youth etiphelele liphathelene nje nentuthuko ye-youth emabhizinisi lamancane naloko mhlawumbe nje ake ngicale ngidumise nje lokho ukuthi singenile nje kule term le uhulumende wasihlaba ngesigozwane sokuthi umgwaqo losuke esiphambanweni uya ensalitshe border gate ufakwe litiyela sikuntiyela noma kusengakapheli kodwa nje sisive saseMatsanjeni siyakudumisa lokho noma simo semnotho sikanje kodwa nje ukhonile uhulumende ukusihlaba ngesigozwane ukuthi kulungiseke loyo mgwaqo loyo lebe umubi kakhulu uma ubuka lokho ukuthi usixhumanisa nelive lase South Africa kodwa nje uhulumende nyalo nje ngicabanga ukuthi vele simo sesiya ngekuba ngcono because about 7 kilometers of lo mgwaqo loyo so vele uthanda. NginguNondobeko Thabethe nginanohlanhla Thala sibikela umsakado wechannel yemaswati eMatsanjeni.